Hello everyone, uyu munsi twagarutse tugiye kurebera hamwe ukuntu smartphone yawe ishobora gukoresha amatushe atari ayayo cyangwa se back button zitari izayo. Ushobora kuba ufite telefone yapfuye back button idasubira inyuma cyangwa itakwemera gusubira kuri home screen, nyine y'amabuto yayo yo gusubira inyuma adakora yarapfuye. Ushobora no gukenera izitari izayo bitewe n'ubushake bwawe, ariko uyu munsi nibyo bintu nje kukwereka. Hanyuma icyo ukora nta kindi, ufungura data yawe, internet yawe ikajyaho. Ikindi ukora uza hano muri Play Store, wamara kugeramo ukaza ngaha muri search, ugasacinga application yitwa back button. Back button rero ziba ziri muri nyinshi cyane, izi zose ubona nizo, ariko inziza wahitamo niyo niyo nziza. Ukayemezaho, urangiza ugakanda install, hanyuma ugategereza ko irangira kuba downloaded. Urategereza, ni ugutegereza twihanganye, nubwo bitari bifata umwanya munini, ariko reka tube twihanganye. Urabona ko irangiye kudownloadinga, reka dutegereze irangire no kwiyesitara hanyuma dukomeze. Urabona ko irangiye uza hano kuri enable bisanzwe, ukahemeza, warangiza ukongera ukahemeza kuri open, bakakuzanira ibi ngibi. Ukaza hano kuri go to setup, ukahemeza. Wamara kuhemeza bahita bagusaba kuyihereza uburenganzira bwo kuba display, bwo kubigaragara hejuru y'andi ma application yose uzakoresha muri telefone yawe. Ariyo uzaho hano urabona ntabiri allowed, not allowed, ukahemeza, warangiza ukayigira allow, warangiza ugasoma amabwiriza ari hano, warangiza ukemeza kuri agree, warangiza ugahita ugaruka hano kuri go to setup, hanyuma ugahita ugaruka hano ukayiha access ya accessibility, kuba yakora neza muri telefone yawe. Warangiza ukaza ahangaha ukahemeza, ukaza kuri allow naho ukayemeza. Iyo umaze kuyihereza permission rero, umaze kwemeza hariya, bahita bakuzanira ibi ngibi. Warangiza barakubwira ngo in order for the app to work correctly, kugira ngo ino application ikore neza, please disable the optimization for back button. Optimization yigire disable, uraza hano ukemeza kuri okay sure, warangiza ukaza hano handitse okay, ukahemeza, warangiza ugasubira inyuma hano. Urabona
murabona ko deja yamaze kuza hano hasi, urabona ko yahageze deja. Urangiza ukaza hano ukayishaka iri dore ngiyi hano ukayemezaho. Ubu noneho tugiye kuyikorera setingi kuko yamaze kugeramo. Tugiye kuyikorera setingi, murabona ko isa umukara hano, kandi dukeneye ko iba igaragara ku buryo application turi buzibone neza. Turayemezaho tumanuke, turaza kumanuka kuri background transparency, ugire gutya uyimaremo. Numara kuyimaramo urabona kuko biri andi ma application turimo kuyabona, ariko ntabwo bihagije. Turagaruka tuze kuri background color hano, background color tuyemeze. Nitumara kuyemeza dukorere garage nyine, urabona gutya. Turangiza tukande urabona gutya, uko biri gutya nabyo nta kibazo, ariko ntibihagije. Tubigarukeho gutya byibura, bihagije. Tuze kuri background color gutya, zibonye ko zamaze kugera mu bwiza zagezemo. Nanjye n'ubucatsi nazikoresha gutya. Nanjye nizo ndi gukoresha. Murakoze rero, basabye subscribe, naho ikindi gihe murakoze.